Zadužbina cara Dušana, manastir Svetih Arhangela u Prizrenu. Tu se upravo sada nalazimo. Ovde smo došli kako bi razgovarali sa Miloradom Arlovim, predsjednikom Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. I ovoga puta, 50. jubilarni put, došao je na Kosovo da donese pomoć. Sve je počelo maja 2008. godine, kada Milorad Arlov kao čelnik udruženja veterana FK Vrbas i prijatelji iz Banja Luke prvi put dolazi na Kosovo i organizuje sportska druženja. Odbor za pružanje pomoći Srbima u okviru ovog udruženja nastaje 2011. godine. Dva i pol mjeseca nakon jednostavnog proglašenja Kosova, nezavisnog Kosova, sa kojim se mi nismo složili prijatelji, ne slaže se cijela Republika Srpska. Došli smo da odigramo prijateljsku utakmicu sa veteranima fudbalskog kluba Trepča. Tad smo ga još odigrali u Leposaviću, pošto oni nisu imali gdje da ga igraju, nije stadion bio gotov. I na taj način smo htjeli, na sportski način, pošto smo ja i moji prijatelji, svi smo se bavili fudbalom i prije i bavimo se i sada. I znači, htjeli smo da pomognemo našim prijateljima, veteranima, ljudima koji su ista godište kao mi, iste starosne dobi. Milorad Arlov je rođen na Kordunu, odakle je većina Srba proterana 1995. godine tokom vojne akcije Oluja. Kako govori u intervjuu za naš program, glavni motiv za njegovo angažovanje u pomaganju Srbima na Kosovu je upravo njegova životna priča, jer vrlo dobro zna šta znači kada se ode od kuće. Da su na stotine hiljada Srba tada napustili Hrvatsku tadašnju Republiku Srpsku Krajinu. Inače, to je bila prva srpska država preko Drine poslije Kraljevine Srbije. Nažalost, trajala je 4 godine. Nismo uspjeli da je sačuvamo iz raznih razloga, da ne idem u te razloge. I zato sam shvatio šta znači kad se ode od kuće. To je taj motiv. I ja sam tada izbjegao u Obrenovac, preživio sam bombardovanje u Obrenovcu i otišao sam 1999. u Banja Luku tražeći posla da preživimo ja i moja porodica, 4-člana supruga Nada, ćerka Jelena koja je danas ovdje s nama, sin Goran koji je stariji i mi smo eto tako i isto tako da kažem našim gledalcima, od 1995. do 2002. godine 7 puta sam se selio u 3 države. I to je taj neki moto koji ja znam šta očekuje ljude kad odu. I tako da smo mi rasuti po cijelom svijetu, što Bajaga kaže od Aljaske do Australije. I to je neki moj poriv, motiv da pomožem Srbima na Kosovu i Metohiji. Inače, nemam nikakve ni rodbinske, nisam nikada imao veze sa Kosovom i Metohijom. Postoji što znam, imamo svi veze zato što je Kosovo i Metohija naša jedna svetinja od tih svih crkava, manastira i to, mi svi to osjećamo ma gdje živjeli. I tada je to krenulo. I svaki put smo dolazili. I onda smo sklopili tako prijateljstvo da 2 puta godišnje naši prijatelji dolaze k nama iz Kosovske Mitrovice, da 2 puta dolazimo mi k njima, pa smo tu uključili i veterane Mokre Gore iz Zubinog potoka. I nastojao sam svaki put kad dođem da odemo na jug negdje. I ja sam sad, da vam kažem, obišao sigurno 20-ak možda najugroženijih enklava mjesta na jugu Kosova i Metohije do sada. Posjećivao djecu i svaki put je donio pomoć jednu koju smo mi mogli te neke 3 godine sakupiti dok nije počela situacija teža za sjever Kosova i Metohije. Tada smo nakon 8 dana, nakon barikada, nakon obrane Srba na sjeveru Kosova i Metohije, osnovali smo odbor za pomoć Srbima na Kosova i Metohije u okviru našeg udruženja koji broji 25 članova. I mogu reći da su me tu podržali najviše institucije Republike Srpske, narod Republike Srpske. Do sada sam 4 puta ili 5 puta otvarao humanitarni broj preko MTL-a, isključivo za liječenje djece. Bila je Kristina Milutinović, pa Milenko Timotijević, pa Emilija Marković, evo i sada najnovije je bilo za Darka Petrovića. Nažalost, svi smo zakasnili da mu pomognemo. Te sam ja i odbor
sredstva usmjerio na dječje odjeljenje bolnice u Kosovskoj Mitrovici koje smo dodijelili u petak 27. marta. Upravo zbog dugogodišnje podrške srpskom stanovništvu na Kosovu, Arlov je ukazom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika odlikovan medaljom Zasluga za narod. 50. put na Kosovo je došao marta 2015. da donese pomoć deci u opštini Prizren. Prizren mi je isključio ovako drag jako radi same istorije srpskog naroda, radi srpske prestolnice, radi cara Dušana i moj otac se zvao Dušan i ima tu nešto. Onda drugo što ovdje je stvarno mali broj, isključivo izuzetno mali broj djece srpske živi. Ja sam pred 2 godine posjetio, zvao i da dođu u Goraždevac i tada je bilo 7 djece. Također sam uručio pomoć, ovo je drugi put. Apelujem na sve Srbe u svijetu, i u Srbiji, u Republici Srpskoj, da pomognu ovaj narod. Danas smo ovdje čuli koliko je problem da se dijete rodi uopšte ovdje, da čovjek dobije dijete, mjesto da ga svi stimulišemo i kako ste vi rekli da mu dademo orden, zato što je donio jedno srpsko dijete na svijet. Ovdje su veliki problemi i moramo svi da pomognemo. Prizren me Goraždevac, pa kad sam bio sada pred Novu godinu, mislim da oko Gračanice se zove jedna škola Laplje selo, tu sam nosio pomoć tome i ta su me djeca impresionirala. Znači, impresioniraju me te manje sredine, mislim, ne manje sredine kao mjesta, Prizren je veliko mjesto, nego tako mali broj Srba koji se otmaju svoju slobodu da opstanu na Kosovu i Metohiji, otmaju iz života i bore se, imaju, znači, sigurno svi problema i ekonomskih i materijalnih i bezbednosnih i svakakih, ali oni imaju toliko volju da opstanu. Mene fascinira srpski narod na Kosovu i Metohiji, ima toliko želju, ovi što žive ovdje, da opstanu na Kosovu i Metohiji i to je za mene jedan ovako dar Božji, jer ja mislim, moje lično mišljenje, dok srpski narod bude na Kosovu i Metohiji, da nikada nećemo mi imati osjećaj da to nije naše Kosovo i Metohije. Ja ga tako lično ne smatram. Pomagao je i zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici sa 3100 evra. Položio kamen temeljac za zgradu čiju je izgradnju finansirala vlada Republike Srpske i organizovao putovanja dece sa Kosova u Republiku Srpsku. Najvažnije je, kaže, solidarnost. Situacija u Republici Srpskoj isto nije ružičasta, problemi su nezaposlenost, ali znate, kad pomenete Srbe na Kosovu i Metohiji, u Banja Luci, u cijeloj Republici Srpskoj, tu nekako jedno posebno mjesto da imaju Srbi sa Kosmeta i sa cijelog Kosova i Metohije. Sad da vi dođete u Banja Luku i kažete ja sam iz Gračanice. Znate, ne da vas prihvatili, nego ne bi znali kako da vam ugode koliko je to osjećaj prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Zato što Srbi preko Drine su prošli težak period borbe za opstanak, naročito u Republici Srpskoj. Republika Srpska je izgubila 30.000 života za obranu, preko 50-60.000 ranjenih, raseljenih na više stotina. Znači, ako uzmemo Republiku Srpsku krajinu, gdje nas je bilo nekada u Hrvatskoj, Hrvatska je brojala 600 i nešto hiljada Srba. A ja kad odem u moju Republiku Srpsku krajinu na Kordun i kad se ovako sjetim da su tuda prolazile od Napoleona razne vojske, ti svi naši preci su to uspjeli da sačuvaju. A nekako ne znam šta je bilo da naše generacije, ja sebi to pribacujem, nismo uspjeli da sačuvamo to srpsko, jer tamo ima također manastira koji su stari od 5-6 vijekova. Ima pravoslavnih crkava koje su srušene u Drugom svjetskom ratu. Moja sva familija sa majčine strane zaklana, ustaše zaklane u Glinskoj crkvi u Drugom svjetskom ratu. Sa očeve strane djeca su umirala od gladi u Drugom svjetskom ratu. Znači, kada uzmete Jasenovac, kada uzmete sva ta stratišta, koliko je srpski narod nastradao od onih sa kojima žive i sa kojima su poslije živjeli. Mi smo živjeli sa Hrvatima u bivšoj Jugoslaviji i ovdje, znači ovdje uopšte ja poručujem Albancima, ne treba da se boje Srba, oni treba da žive, nema druge mogućnosti, oni moraju da žive zajedno.
tu jednostavno nemoguće sada da se zaustavi neki proces i nešto i ali treba da svi ravnopravno žive zajedno i da se rade i da jedu i da idu u školu i da se obrazuju i da žive zajedno. Jedini je to način, a sada kako će biti političko uređenje, kako će se to zvati, to ovi ljudi, ova djeca ne mogu da odluče. Pa ja kad sam dolazio i na sjever i na jug, i kad kažem otkud sam, oni svi kažu samo da nam se ne dogodi Republika Srpska Krajina, znate. I ja vjerujem i u Srbiju da to neće dozvoliti da se dogodi Republika Srpska Krajina. Znate, ja volim, ali Kosovo je i za Republiku Srpsku Krajinu, za Republiku Srpsku, i za Srbiju, i za sve Srbije nešto posebno, znate. Svako voli svoju kuću, ali, znači, Kosovo i Metohija nešto posebno. I ne bi nikako želio, i to je taj moj neki poriv, da se dogodi to, da sada kad ja dođem u svoje mjesto gdje sam živio, znate, ja sada u Banja Luci, i kad nemam nikoga ni s kim sam igrao fudbal, s kim sam išao u osnovnu školu, s kim sam se družio, s kim sam radio, komšije, nikoga nema, znači, čovjek, a tako smo svi po cijelom svijetu, znači, to je nešto da ne možete svakom to ni dok ne doživi to. Onda je to ja ne bih želio da to dožive ovdje. Ovdje ljudi vole, Srbi vole Kosovo i Metohiju, oni vole svoj dom. I to, ove svetinje, ovo sve što postoji na Kosovu i Metohiji, to ne samo da treba da veže njih, i treba da veže nas sviju, da mi svi možemo slobodno da dođemo na Kosovo i Metohiju, da nikoga ne vrijeđamo, a da se niko ne uvredi što smo mi došli na Kosovo i Metohiju, da vidimo i Arhangele, i Gračanicu, i Dečane, i Pećku Patrijaršiju, i svoje prijatelje na Kosovu i Metohiji, i da im pomognemo na Kosovu i Metohiji. Humanitarna pomoć, vjerujem da nikoga ne treba da vrijeđa. Mi hoćemo da pomognemo. Ja vjerujem, ja kad bi vidio da je neko ugrožen i ko nije moje vjeroispovijesti, ja bi mu pomogao da mu spasim život. Ne bi to, mislim, ali da budem iskren, isključivo volim srpski narod, volim Srbe, znači, a njima treba ovdje pomoć. I to je neki moto koje se vjerojatno i bave mnoga druga udruženja i druge organizacije, ali 100 i nešto hiljada Srba za sve Srbe na cijelom svijetu. Ja sam bio prije 2 i nešto godine pokrenuo akciju i svaki Srbi 1 euro. Baš smo osnovali žiro račun i u okviru našeg udruženja. Međutim, znate, malo su ljudi u cijelom svijetu, vjerojatno tokom svih tih ratnih događanja i u Republici Srpskoj, Republici Srpskoj, malo bilo je tu sigurno su izvoran na ovaj način. Zato ja volim kad donesem pomoć da mu dam lično ovom djetetu i onda ja znam, znači da roditelj dijete neće svoje da prevari i on će to iskoristiti na najbolji način, kako će on to. A vjerojatno kad to ljudi razmišljaju, kad neko daje pare iz Amerike, iz Njemačke, to sad ko zna gdje to da završi, ja njih razumijem, ima tu nepovjerenje. Eto, ali ja, znači, 50. put, 100.000 kilometara sam prešao do sad, 2,5 ekvatora. I nije mi nikad bilo teško, vjerujte mi. Evo sada Prizren je udaljen od Banja Luke nekih 850 km, možda čak i 900. I došao sam i svaki put na Kosovo i tako da pređem negdje oko 2000 km, što dolazak, odlazak i po Kosovu i nikada mi nije teško. Arlov smatra da je neophodno da Srbi i Albanci žive skladno, ali naglašava da razvijanje tih odnosa zavisi isključivo od većinskog stanovništva. Ova situacija isključivo zavisi od Albanaca. Oni zavise i oni trebaju da budu odgovorni za srpski narod, znači zato što ih živi u velikom broju puno manje. Oni trebaju, znači, da njima daju suživot, jer srpski narod ne može da ugrozi. Nema razloga da je ugrožava. Znači, ja vjerujem da se nikada u istoriji neće desiti da na Kosovu ne bude ni jednog Srbina.
što bi mnogi oni željeli, ali to po meni, to im nije, mislim, po meni to nije u redu da neko želi da se jedan narod, kao što smo mi, kao što je Hrvatska željela da se riješi Srba u Hrvatskoj i sada tamo gdje smo mi živjeli, u velikom procentu, 90 do 100%, 80%, 26 opština je brojala zapadni dio Republike Srpske Krajine. Znači, živjelo je u samoj Republici Srpskoj Krajini 300.000 Srba, plus ovi po ovim velikim gradovima. Ja mislim da sad tamo opštine broje, koje su brojale 20 i nešto hiljada stanovnika, broje 900. Škole su zatvorene, znači nema djece i za 10-15 godina izumrijeće to. A Hrvatska to želi, njima ne smetaju ni šikare, ni zarasla polja, ni srušene kuće, ali samo da nema Srba. To je njihov moto, ali nažalost uz pomoć mnogih drugih i svijeta i svi su uspjeli. Ja samo želim da pozovem i međunarodne zajednice da to ne dozvole, da ne dozvole. Ja sad kad sam s nama je ovdje došao danas u posjetu Prizren jedan čovjek iz Amerike koji je službenik za pravna pitanja američke države Amerike i ja kad sam njemu rekao da u Prizrenu ima samo u opštini cijeloj Prizren gdje živi oko 150.000 Albanaca sigurno da ima samo 9 srpske djece, on nije mogu da vjeruje, oni ne znaju tačne informacije. Zdravlja, vidjet ćemo se za video dan u Gračanici, tu ćemo da odigramo jednu utakmicu sa Gračanicom, sa veteranima iz Gračanice, to smo i dobili poziv na taj sveti dan, a inače ovo će meni biti 8. put zaredom da dolazim na video dan, da dolazim u Gračanicu, na taj način i poklonimo se svim žrtvama, da ti Srbije u Gračanici i na jugu Kosova, koji za mene žive puno u lošim i težim uslovima nego na sjeveru Kosova, ali ja nikad ne volim da odvajam, znate, svi na svoj način žive i bore se teško. Situacija je materijalna, vidim, nije ružičasta ovdje, ni Albanci nemaju neku, vidim da se iseljavaju, da traže vjerojatno mogućnost zarade. Ja sam siguran da svi Srbi na Kosovu i Metohiji misle slično. Samo ona dolazi samo ko će biti gore ko dolje. Ali ovdje mora da, znači, srpski korpus uz pomoć Beograda i Srbije mora biti jedinstven. Tako i Srbi na djeci i roditeljima djece. Znači, moraju da se pomažu, moraju da bodre jedan druge. Ja ovdje da ne zaboravim da kažem, znači, veliki utjecaj i veliku pomoć ima Srpska pravoslavna crkva i vladika Teodosije i svi sveštenici koji okupljaju jednostavno srpski narod. Mislim da je sad crkva možda najveći moto i najveći okupljač srpskog naroda i srpskog duha na Kosovu i Metohiji i to nije loše, to je dobro. I tako treba da se i udruže i oni koji vode i lokalnu politiku i oni koji vode malo širu politiku. Jednostavno, mislim da ovdje ne treba sad da se vraćamo, da smo mi sad nešto prije 10 godina napravili ovako, pa ćemo, sad to je gotovo, to je završeno. I sad treba Srbi da iskoriste situaciju što je bolje i više moguće svi, kako da opstanu materijalno, kako da egzistiraju i kako da ima više i kako da se ne raseljavaju, znači, i da postoje. Jednostavno to. Meni je najbitnije da kažem, ja kad kažem mojim prijateljima na sjeveru Kosova, kažem, nemoj da nekom padne na pamet da ode s Kosova, kome ću ja doći u posjetu, znate, jer da nema ovdje Srba, mnogi se ne bi svraćali ovdje, možda bi došli ovako u prolazu jednom. Tako da, poruka je da budu složni, jedinstveni, da se rađaju djeca, a mi, na nama svima,
i na vlastima i na ovim udruženjima i svima da im pomognemo što više možemo. Na neki skroman način, ali nikoga ne vrijeđajući i nikome ne namećući neke svoje i nikoga ne omalovažavajući, jer kao što sam rekao, situacija je taka, valjda je sam taki Bog htio da ova dva naroda moraju da žive zajedno. Sad što je bilo tih trzavica, što je bilo problema, problemi će biti i dalje, vjerojatno. Ali još jednom kažem, isključuju, znači, život Srba i ovisi o Albancima koji su ovdje većinski narod na Kosovu i Metohiji, ali nisu većinski narod u Srbiji. Znači, ali tako, tu se mora naći jednostavno kompromis i to je moja poruka i svima. Znači, da se mora naći kompromis, da ovdje Srbi žive bezbedno, da opstaju, a ja vjerujem da i svijet je sagledao situaciju i kad pričam ovako s ljudima koji su vani i koji imaju neke funkcije stranih ambasada, koji shvaćaju taj problem. Evo, sad sam bio, da vam ne zaboravim reći, bio sam u ponedjeljak 23. marta je bila promocija knjige pukovnika Ogara u Banja Luci i on je bio prisutan i on je pisao o situaciji na Kosovu i Metohiji, ali znate kako ti strani vojnici koji su imali neke komandujuće zadatke, koji su bili na funkcijama, oni progovore kad odu u penziju. Onda oni progovore, oni to sve, ali ne bi oni su vidjeli to sve. Sad je drugo, da li oni to kao smiju da naprave ono što je osjećaju. Jer ne bi pisao knjigu u korist Srba i srpskoj patnji da je ne osjeća. Znate, njemu ne treba ni novac, ne treba ništa. On je situiran čovjek, ali bio je prisutan i on je baš opisivao situaciju, naročito u manastiru Deviču, jer su oni tamo bili zaduženi, pa mnoge neke situacije. Ali eto, nažalost, oni tek kad odu, pa onda nakon 15 godina progovore o situaciji koju su ovdje vidjeli, a možda i osjećaju krivnju što tada nisu postupili drugčije prema svom nahođenju i su se bojali vjerojatno, jer kod njih kao i svuda dolazi iz jednog vrha, iz jedne tačke dolazi platforma šta, kako da rade. Eto, ja smatram svaku knjigu koju neki stranac napravi, bio on u Republici Srpskoj, u Republici Srpskoj krajini, bio na Kosovu i Metohiji, da je to za njega jedno pokajanje koje on možda nije mogao da ispolji kao na svom zadatku, po svojoj osjećaju, pa onda da napiše knjigu, eto da pokaže. Ali nije ni to loše da se ipak istina, srpska istina na ovim prostorima je spora, ali dođe jedno, znate, samo što je puno trpljenja, puno paćenja, valjda to je naš put tako.